Popularna pevačica Jelena Rozga još pre nekoliko meseci je najavila novu pesmu Okus mentola, a premijera iste se očekuje danas. Svaka nova pesma Jelene Rozge uvek se sa nestrpljenjem iščekuje kako od strane njene publike, tako i od javnosti i medija. Izuzetak nije ni nova pesma Okus mentola, o kojima se danima pre njenog izlaska već priča i piše. Reč je o potpuno novom zvuku, melodiji i brzom ritmu koji će sve zasigurno zaraziti. Zavodljivog teksta, pesma koja govori o strastvenoj ženi koja zna kako da pruži ljubav i strast svom muškarcu i svaki put ga nanovo zavodi svojom senzualnom igrom. Spot je režirao reditelj Darija Radušina, a na Facebook stranici pevačice danas je objavljena nova fotografija kojom je najavljena premijera pesme.